Ke nimbula. Pinakabali besar na sema maya na mataka pinakaintay. Undita ka ni narong pinakachukayan na domini vitala noa na matakongko. Pabi pinakachukabikim ni na sema raw maya na niro vital no tiku ni kuwa kay seri matawake. Sema sar chungo kwa men city level o Glasgow may si Scotland. Da marutaka ni ratu na lumay viti na wekande na vei asay burubura tangay sema ni bango sada siang ni bulangi sa ratumay o ira na wekanda en vei bonu lele bokango lebo na bunongo en tarongo ta tumpek ngai na mona liva lebo na bunongo ta sarap tumpek ngai bena yalo yalo vei kenda na talay takana sara yalo yalo ia da marau ni siamo tiku minggo o serima en sigbena kani ko na ni rona me vital no tiko membaleta na non reto program na isongo-songo totokongo na Marama Alliance UK. Gondo ni songo-songo totoka sara na non reto bingarabi ni reto bingarabi sarchunga na bukundra na Marama eratiko na bono libungo o Ingilandi anta marotaka ni libu bira na nonta maramongo rasule sartunga na non rangauna na wakatikir nga libu na ngona rataka butu na bingara bungo rasanga tu ni somi baleta na non ra vika witexer nga na non ra garabi na wekanda bako sibu ira na nonta bebu pale sa may wiliki Ingilandi tu kay Scotland kay Ireland kay Welesi mesan nonra itiko-tiko. Iya, o marutaka ni ravi ke muni sia maramai, na mataka ni kuam balete ni tiko na non italan noa, italan no rong-rong vinaka, tu bala tiko ndona programa wana na besar na marama mai na songgo-songgo na marama alliance uke. Bakong bulit tiko be Miriama, boleh benaka miri benaka vale buna ndo bise matiti kumai na nongo program Salome Boliti Sesineli Ngiolele boleh benaka Margaret Kote Wasawasa leite tu iloma ke makereta Rossi benaka vale buna nomuni se mati kumai mataka benaka entai o klan segi mataka lelengo eviti kita telenga se mataka lelite ngo California ia saya kami bogi takongo mai Scotland ya. And then ronga mati dola ser na keni pala pala bikim ni nando bak murit ko men na nunggu pata-pata endo ndu tu na ser endo ndu taka mitik bulan na nanta bitala no meron ni warakira na mati ko mai me bakani maramati ko ni bono lebu na maramata to kongo enda ngante saramata kinai wakon bulit ko ilang basa ina mo walu bikim dola mati ko mai tabi uni wakon bulit tel tungai rambi kikio ana buno ta pangau ni mati ko mikina biokani endo ngande ki na ser go takon robe mbua madhuwata na non to ser o ne mani talei bata ke sofia menan to lava na non to svitala no na singbinaka entai nimbula binaka Vida tolu na kena ya sana takaun roven bua maduata dua bulungan na ya dana salvan dua lebura ramba ulama elalang avesi tau mata lebu sao kay bua tao kay ni da kau ni tambua otave uni erongo na kena yanu mula vivi ko soba tu ni kua yala
vida. Now indivi que pampasinga Nandalo mai mua au diva E na kena kana vina kantina Wana namu na vei kabula Vei alovi na vei tokai tua Vei buniniu era sua malua Kena maravi na ura enda musa Sengani tau data, sengani tau kua Natani maudhi kena ya simboyao Nida kau nida bua Sengani tau data, sengani tau kua Natani maudhi kena ya simboyao Nida kau nida bua Sa Pinaka, pinaka baka levo na sere rongrong pinaka sa may tiko butak na non da vitalan no e na sil pinaka niko baka mula sarti ko birto na maraman renre erto semo sarti ko may sabu-sabu yan pinaka makereto rosi o klani senge na katingo na katalau may sabu-sabu na parna puna ni parte sibun erdo tukuna tu totoka baka woti na sere kay bono levo baka mula tiko bikim ni keder na turang kena maraman di bono levo ni sema tiku mai na singa bilang di kuanda marau ni sa sema sar tengah minggu na nonda marama bula ginto kai maro taka ni rerim bulan bula kasulitu mai na nona ngau na singa ni kuah me mai talo no tu weekend na singa binaka entai mindar bakam bula sarwa ni bula binaka serema. Naka, ni bulavi naka Dr. T, au vambulati ko yani na bongini lotulevo, veo toka na vitu na city ni tawanga ngoe Glasgow, Scotland, eh? Vambula sarati ko yani ve kem do mai sabu bula si a ke reve kem ni na semati ko mai na vivo no ni semati ko mai kina ke kem ni nangai rongo da beka na kat ko toningo na ngona ni ngalala kina me ombula si a vina a Vina isa totoko baka wote anda maro taka ni solitundo na ngau nango merani da may dambi kin da may betala no da may bewasi au maro taka ni nanong ko para karamongo se tika busar may namba kiro nang dolu rosanga bulu nangona ni covid tin kadiwa sa limong ni ambaki na kena didi tiko ya da maro taka ni tosungan na program mongo ngoni sal sarangan ni nonda bese mati ya sarangan dola kana usutu ustumbimbi se bono da banganda tukina na we kande toke ndara ninda ngole mainda me bitala no kanda me bitala no saranga na nonda bosa saranga wakavite mba bambul tiko bikim di kedna sema tiko mai ababi di binaka tiko be miriama suraki bule binaka miri binaka bale buna yalo re na nomu semati sere mamai ke na nomu doi songo songo totoka na songo songo ni marama Alliance UK onangai sureti sere matiko bikim ni na sembera ni oni rongoda na songo songo ngo nangai wasiatu kai noko baka leka leka na bimbi ni songo songo ngo veira na nonda marama ke na nonda doi bubal na pono levo o England ya mena ndar kere seri masar manda mena baka madal tiko manda weekend na nona koro ni vasu kena bonua asusu mekena. nakavali bu Dr. T o ya u maramani bunu wa istangani da konrove ya sano da konrove o wasui ngeleni taviuni wawati molevu bunu balabulau tolu tiko na isoli soli ke tau tiko ngoe na na sitini tawanga i Glasgow sanga mai via o te toka ngoe en dona ambaki nei tau tiko ngoe Glasgow ki tō tali taksarutiko maru taksarutiko nei tau tiko ngo levu na bonua rei vinaka ke tō rau ni mai reire tu wala kova tu ke rau daka roi tiko na Ministry of Defense wata ke nei tau ta
Nona lesi-leso nei tau tā, ko te ke tau mai kina, e na ponua ke tau sa mai tiko kina go i Glasgow, ka mani rau talanga via o moro ni ko ta talanga mai nungu dhaka pata ke au, e na mo mai dhaka e na sitting go i Glasgow, eh? Ko e ngase tiko mai Newcastle wuli kia sa dhaka talanga i kia sa dona bonua sa tiko kina i kia rona ngone ro sa secondary school ro tiko ka ro mai tali taksara ni bonua lebu ki to mai tiki nango lebu na vi maliwa i bata na dui kai eh Wakanda Ukao Lubiengo Elewa, 58 nations are in this school, the school that they go to. Na kurubuli katolika. Rochkene na lebu ni vi kautamata ratu. Na bonongo kito sama i tiko kina. Kung baka yana kena na kauna bia ba madala takambeka baleti au kena bonua kito sama i tiko kina vinaka. Sa totoka. Vina Mm. ka besar serimba. Baka tak may piti na korni buli tak beko buli mikin me na primary secondary ni semberna no mo to sar may ngilandi. Si Scotland Vinaka. sar. Binaka Dr. T, wawuli ng buwa, mabuno kituto ya bumaikina na tamba tolo na tamba pay ng buwa, samber ni kitungay togidake na mid road wala kaya ni MH super fresh sa super value bekan ko na yan iyo kito kita pabitadini kito buli ng buwa o tiyaw sanggali buli balilay na Muslim primary buli balilay RSMS o sanggali kureno buli na andi da kombawe le buli andi da kombau me da vai na form 1 ko tosareani le buli torodake na university o tia sanga itiki vai na daka sambera ni ngole mai bolatangane maka Din na mo mo tatok ngor na be kor ni buli baka ngor na tok ngor na bare ki menambua. Ba Daw no buli binaka. tinggo. Ba buli tinggo be na we kante na tampa tolu kira tampa ba. Daw Me no na mid binaka. road enambua ni takan ni ni na sar sar timba kamay so bikim ni mbako ni na numa na matay serima bikim ni na sa tikundende na bare ki menambua bikim ni talanga na buli menambua Muslim super Muslim kay Ratsukuna bakatal nga kinwera na bulioti may na andi na kumbang school da maruta ka ni da dore lesu da kay dore reisa na bunuan da toya may kina siya kang ni varal ka na puno sa may tiko kinanggo na linga ni vengarabi na ving gas ni buli era bakay tabi na non da tumberi dak na be korni buli and buli may kina totoo ka makautal nga na namuto ko na may na namuto city level ngoro Glasgow na city level ni Tawanga bakang buli tiko ber ni Tokay barong tiko menambong ni kuwa bunga ni Tokay sa tiko talaga may Scotland na puno tapos nga na city tapos may Edinburgh na bibuno tali Scotland ni siya mo mikina yung nakabalibo na barong may Ia serima na buku ni nomo mai bai te ni ko au sando sarabo chiku mai do bamore chiku mai na nomo do isong song ngona marama Alliance UK au ndo ka na tabili le bula lai ndo bai te bitu kina na nonda maram pa matal tak mata mai na bimbi ni song song ngo Binaka Dr. Tie, tau mandau na via varita ka nga bala kaleka na yang baki kito to ya bukina na bula kena sobi kito kito tiki buna mai na isongo-songo na bimbi na nakilebun beka se na bimbi ni kito nganreba me tau yabu Ento na isongo-songo membaliti ki mem na marama i balatanganya na marama Alliance UK kito tiki bu na July. July ni ronon dulu tini kadiwa. Na July ni ambaki ko sana bia ono tiku kina na ambaki na ni tubing karabi. Bunga sarbi kito na bingarabi. Ke mami da kabat saratunga ko na ni mami da pambeka na kena na bosa ba viti na volunteer role Iyo na ne mami vina kata saranga Dr. T na ken non rabuke na marama na marama na witi kini bula daba era lako do Roma
na raw ni warita ka talanga ike ah, ni ni vi ambaki keve kito sa viviti ko maiki na kena vi matangali porakaramu keve e ngandrevi vakarautaki membalata na maram na ka kito sanga do kavango kito sanga do reid vi kito mandanga na vivi bakati ko na isongo na tambana dava mbeka ke is our strength. What is our strength? Na tikinan ko kito sanggay bakay nga taka me bukiana ni tumbulan ni Bengarabi. Me bukay kina na isong-isongo. Yo, doon na bakaw na tukunan beka babalang. Doon na doon beka na usutulebu ni ni kinataw butaki siyang beka our main aim or goal that we are driven by a single goal to build a thriving community of diverse Fijian women intentionally rooted in love and unity. Eh? Ah, na malani bosa sarangaya e vakame nabi malan nabi bosa ya e vakame ya saranga vakame usu tutu se me yabutu ni ditu bingarabi may nabida namba kikito sa bingarabi tiko may kina e vakakem ni na reida ngay mayava ya na COVID, nabi ka keve kwa dhaka tikon baka may face to face, eh? Kito sa nga sarangame, ko keve ngo may sala ko keve online. Baka sa matakatikon ngo na May 2020. May 2020 was when we had our first live session, eh? Kito sa bakila ni na lako-lako ko sa nalibo na ngo na nakasa na dhaka ngo na kena wasay na italanoa na kena wasay beka indo na kami da bulikina me kito sa nasangay kito sa rabakatotolo me kito sa lande e na Vingarabia March may song-songo kina na bura-bura Epereli me sa kito sa sasanga tagi kito sa ranga me kito sa lande na go na Zoom the link to Facebook live kasati ke busar tinga me kya na siya manabing karabi ke na be area keve engan rebi me wasay kabara wara taktalang na bing karabi ni nakakeve keve is now online ye bakakem ni na reda vena nito Facebook page the public page na way matanggali video beka way wasaki way talanoa it has loads of information from when we started off till now around ni buke na sombe kana patataro itu weekend na marama kabako si talamadanga Dr. Tim beira na nonta korala ko tigo may viti mer may siya mapatekera na watin reike so beira o ira sa reda sarangamay na information nga sa atiko vina nito Facebook page sena message mai vina bunwara roni daka kinanggo kasabo kay rasaranga for them to reach out binabibo no irangan remo kinabibo ke sa mo sa levo na vika ngarabi I think I can't keep track anymore of na vika sa ngarabi rawa may nanguna kito tayo ya bumay kina may adabo may ngo so kito umbitayani vinay bata-bata ni Bingarabi na Facebook so seng na kena sando ngarabi tiko nga behind the scenes na Bingarabi na Marama Alliance UK pinaka Totoo kasaranga usale ira na mundo tangga di beba. Totoo kasaranga rere binaka nang gato pole mo na ungetira na wekanda la sar chukumai. Mera baka muria talanga na mundo tangga di beba. Sa rete chukun naka sa tul sa koronong dulu. Era baka muria tiku na mundo tangga di beba. Don taman di bili-bili lebu ya. Bibikim ni na warong tikumai na ni wala nga na Facebook ni tay patakakina Marama Alliance UK. Ni nagayari kin na non to taga di ba ni na rektal nga labi kasaba mata takati kumingo seri mana non to tau ya umay oro di kay mata nga seri mana kana no kudo warong to kuno no programo na lebu ni be ka ulita doya na durban no durban no ni lande na be kam baleta na visa
au na kausakan do takama usakan do wasena mo do video beira na wekangu era tiku talanga minilandi mera rongo ta talanga nile mo Yeah. nangona Mm. enda tiku ndo na bono dala no manin sa kilake na bikake sianga ni Mm. bakaki na sa na Dina. marau ni sa tiku mo do pata mondo Mm. wasya mai na no mundo kilaka ke no mundo suritir talanga mina bulangi mera mai bosa Iya, bakata pa na no mundo uiran na lewana tiku na no mundo isongo-songo. Era maram Mm. sarama da may Uh, Vinaka Dr. T, Wiketo na Vingarabi. Baka na Marama Alliance UK is for every Fijian women here in the UK. It's ando sono ngona kitondo vingo masono bakatataro can I become part of Marama Alliance UK ungendo baritaka ni na songo it's for everybody. It's for na songo it's for everybody. Yung gaitiko keito na kambia na committee ni Vingarabi komiti ni Vingarabi ke to ngaraba na kia na vivibaki na vika ngandrebi me dhaka yo mo tuku na manda Dr. Tikla so na nguna weekend men endo ni sona ka for us we see the end result of something. Ooh, it looks nice, it sounds nice, so on and so forth. Iyo na effort na vika wakaroutaki merau ningele mata vinaka kinambeka induanaka it takes a lot of resources we might say financial resources na ukienda wakaikienda na nonda ngona yo nangai donaka Dr. Tini okay too we all work full-time jobs elebu bikito na marama vingarabi and for us to be able to find the time uh, to do the activities that we do in me deliver taki wir na marama ito okay me keto yo sana kau tasarangame nito baka nga takabinakan nito na Dr. T and some of us are moms as well. So we have full-time jobs in nangona thaba miki maminangay menangay biu miki na navika keto garaba kamanda ni sando nakakito tubo na kina kamanda na bolgo tiko tele sotal nito event baka na woman na rise and pray conference na kena tuba naki Dr. T na vika kevea and it just does not come overnight maliriribi na katu endo na songo na vika keve na bakaruta ki mengele ya dokina ya yo santo na kanu kupaka pinipina ka vir na marama korando na ngona ra member tumay ni committee rasa biumbiani kirato sarati ko matanga na tikonggo na lewe ni committee tikonggo na nonra na yalo vinaka ke na yalo pono ni vosota me rao ni ke mai dhaka bata tiko kina e na vika sangarabi tiko yendo na kai bimbingo Dr. T na yalo ni virongorongodi ve yalo ni virongorongodi do sarmatanga na kai bimbi ni dhaka na kabango baleta ni um, yukoro ni lako mai vata na vika ngai ko binakata ya medhaka yo sambimbi ninda ngarabati ko nitemingon may tigo weekend na bulan ni virong rongodi. Somebody else might have a different opinion from you. They might criticize something you say, but it does not mean that they don't like you. It's constructive criticism. Kenang bimbi nondando we open to have an open mind. When we are doing something. Iyo nakaya uroni kaya sambo bukia saranga na nito'y songo-songo for these years of operation na yalo ni virongorongodi to nakausando maruta kandinin to nakaimbiuyani na kena rongodi na vika kevero ni mbiu talemai me bukia na kaisanga itiko o maruta kandina so ndina na marama nganga oro ni kaya ravinga ravitiko kena no sulitu no ranguna meron ni nakainga ravingo it benefits everyone balate nakakito rida sa sega nga ni marama ni vite sa yang atiko bira na so nakain beauty ko yani sa
também que talanga ver talanga na turanga ver na luviki mami rasa lako da kiti kumaye baka samata kana itiki bunyang bakingo vivi baka tiko na maramo analangir tampu na leadership course leadership course through John Maxwell weekend na kile John Maxwell da kila na batang ngente ni vi bata buli di bengara biti kina iyo vida na mara rabaita bikina wili tal tinga kina na lubengo elewa she's in her mid 20s ko kati ko kina na venga rabi sala kungo esa na vi tambata esa the ronikaya esa umanira and now it's our children who are coming after us are benefiting and hopefully Dr. T at the right time will hand over to them the baton of what we are doing na vingarabi kito tikukina iyo sa bimbi Dr. T na alo ni birong rungudi kena vilomani bimbi na vilomani na vingarabi bango bimbi saranga ke senga na vilomani senga na dua bata senga na lo bata senga ndre kita na toso balata ni nandue nandre tiko nga kena bosa nangai mai senga ni madala tuyani nadaba taraba mai vinaka. Toto kasaranga aba bini bina Mm. kakina lele berapa bulat tiku menggora maro takatiko na bitalan noa na be Ka- wase na sing bina ni ko ela wang kadi papa langi dole bina maramatau bang bulat tel cunga virtu na library may USB chani pati wale bulat bina katura kana ita bina kana benggarabi and university ni deva bunga bikima mina bule mikir kima misantu ngolen de bese pura-pura aba bini bina katak cukani na benggarabi totoka and na bunua ni biba karutaki mai lodala iya au maru tak seranga bale bu seri na no sia mai na no di songo songo balete ni red sarchunga ni so matangana wekanda mai na bian yanu Pasifika er sambole kalunga tatalanga ni rele sia mai ni bikin mundo ni tukun chumia sara sia matalanga menaturanga saliang bira non de tambangoni toto kasaranga na no mundo sasanga baka tap mandawir na lewi biti tabe nindorongo de beira na buku ni nom dobe karai. Vinaka, ver na lewe viti mai viti Dr. T. Ke ir talanga ingilan di rorua. Ingilandi iyo. Santo upunga na ndo bakasa mataka sana puno ndo lako kina. Yeah. Rasando merando barita kambe ka vina turanga vina itautae. O ko iti ko na Marama Alliance vingarabi kina na betana na tambano ni vingarabi iyo Yeah. nakauro ni bakarita ka Yeah. veira que mamisando vivosaki, veira korasa wakungeti beka na nito bulan ni pekara bisando na kanon marutaka. Marutaka karabaka bina kataka na bingarabi sa dakatiko Yo nandoro vivosaki tingo dokta tingo baka sa mataka maindo na kaya. Ni sona muna, baka the other day I saw this word, gatekeepers of information. Right. Gatekeepers of information. Very important word, Na vuno kuta da kamikina na malnibo sango baletango. So weekenda ni sa tigo weekenda sona kila. Se sombeka na ka enda kila eroni yanga verna wekanda. Kenda ge bakanga do marro tu menda batu bango. Senga. Au na senga ni tuku nang ko baleta ko nangai kila nangai le rawaka kalebu sarana ka rawata mai biyaw ko kaki na gatekeepers of information ya indo sarmandanga na kaki to bakaungketa na kena wase important information that everybody needs to know that can benefit it will bring a change to somebody's life kimni na reda na bunga nanguna there'll be a lot of information that ena wasati kung baleta saranga we want somebody to know this. And dua kwe olubena na roni benefit from this and roni bakanga takango very important information very important aspect sandon donu ninda sakila indona ka we so wiki mami no bunoki mami daka kina ninda when we get hold of certain sources of information the kila eroni yanga berno bekanta ko tal ninda maroya lako
Eh, menda tukuna endo talanga na ka kitondo viva ungiti kina na tambani vinga ravi ngona kia na wasei. Wasei ani na ka irangan dreva o ira na nonta ngai non na batulewa whether they make the first step to do something about it. But the important thing is let's not gatekeep information. Da wasei ani. Na levo nga ni kara da wasei ani kenda kaiviti batan da sama itu na buno bulangin go buke kenda tosa kina nanda kawa na bononda sama itu kinango Ah, amen, amen. Wrong pinakandina. Na no mo siya may na saya. Hindi na todo. Gatekeepers of information. Dara kango Mm, menda tobole menda nakabra kena bimbasay. Dina. Menda wasya. Na nonda wasya na bekay enda kila. Enda na pakalungat tik talanga kin. Enda kalungat kino kenda ninta solia. Erto na kalungat talanga erto na dingomay. Mapakanga na tik ni wal tambu ya. Enda ro Mm, kila patururu na takadaka. mm, Waseru sanga bulu tukun sar chunga mika ni kani bi bakalonga ta kina solika ngo na soli tuku tuku ngo toto mm, kasar ngali weekend da sema tiku meni kuwa da maru taka ni roni da me bata da be wase taka ni tuku tuku sama chunga ngo Lorraine suka boleh bina misi suka do telenga marama do be wase taka ni tuku tuku na marama ngo da maru Maka. taka ni tiku so na Mm, wekanda ke bakau ni warong tiku mana buno da bangau ni sema tiku mikina oni saba ka bini bina katakian. Iya, Maka. sering main tu kan do songolibu. Ando baka rautu kine na bula o November sen na bula imbalolo libu na kena bula baka viti. Ramadan ni ba madala madamikina. Vinaka Dr. T navuna levu talaga may kereiki na mengarabi na viwasaki ongo baleta na vitala nongo baleta saratiko nga na neto na yadana kito umbitati na masquerade ball namatay ni November ronondolo rasabul kalimay na inakilevu nga ni kena keto vibasa kita kami ngarabi na 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 bolgo doon ako nandala ko bata may kina na marama. Doon ako nandala ko bata may kina marama kami network. Sa nga ni Ritora Rawa, Dr. Tina, dapat na kaya na wasa babiti. Doon na kango, auro ni kila. O kila, balata na nunggu may tikoy ke, nunggu sa may toso na tambanan ni dakadakaw tikoy kina, doon na kambimbi sa rangango na networking. Very important. Iyo na bol ko yung karabi ko kena kena na visu rete la ko rarambayani senga wala nga vi kento na kawitu ke vi ira talanga na vi ka so na vuna sarangaya na kena kito sa nga tiki na miki may encourage ta kina marama ira talanga na turang aranatiko na bulan ni networking na nonda share information again en garabi ni songongo sema ni vinakavalivu Dr. T sema ni viwa kani kena vikilaye networking dona kaundo waseva levu virna toka ni kadhaka marama itoke ndo tukuna it's very important that you network very important that you network yo ngondo na tiki na bimbi kituroni kaya keto garabat talangaki na bolgo na masquerade ball na venue Dr. T is the National Army Museum. Doon na venue ririto tokan din na. Kere tiko ni wikim ni na warong tiko mayo kim ni na nasema tiko ni na ke bolatangane ni check ta kamanda na venue go. National Army Museum. Re-review na ka na banuanggo. Baka usawari ta katiko ni warta ko titiko na na singa matay ni November. It's a Saturday. May nabi mama ni ono may nabi mama ni ono na yakavi. Sa tiko orto na bingarabi iyo ito na ka Dr. T na bonue ngarabi kina na National Army Museum wakati kumbe kavinantua na ya Ceylon to ni wakami kilay tumbe ka ni high end. Engarabi kina na songongo it's high end so hence comes with na price kilando so nango nando biya ni bango so naka weekend to saru isto liya mungori bango yo
vida na bula sao iti asambi iti ko mai ena baka nanano menda so sumi mai bakalalay so sumi mai bakalalay ena baleta na songungo na kitra kilanda do rida na ile alo ni ndungarabi bango isono songo na keno mudhuru mai kena vika keve ona baru teki viko canopies with your drinks canopies beko irana sona keke lalai sona sien na sona kakana lalai baya men baru teki ko sambera ni ongai lako ya ni to the main course lako bata na kena three main course lako bata ke na kena na drinks Dr. T for a certain time during the course of the night and float ko mai na memuningono and no munindele teveli. You don't have to pay an extra price for that. It comes with a package. O yung matanga nung gureda bango. Kena balambalo ken sana lauk sarangayani. Dambe baka marama, se baka turang ang beka, kena numusa ng garabi mai. O ng garabi saranga, ti korto na ketra, non ratu saranga na bing garabi. Nambungia, o tia, sa nanggayla ko may na coffee, bata na bikata le garabi kaya. Sa ti ko na durabo, na may langa seretiko sa na bakataso so ti ko nambungin ni singaya, na yadano le pani, kau na barita ka talaga ike na guest speaker na baita biti ko nang bugin ni singaya sa tiko na marama na may buwas sa tiko yoko Dr. T na yada no Tony 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 na marama ni Welesi member of parliament o koya member of parliament yo bia barete ke kendo na kanu ko baka binabinaka abe Fiji eighth man Mrs. Suka at laki no Mr. Suka, Lorraine, na nonro vivu ke mai, ena kena viva sa kita kena na guest speaker, kena nonro vivu ke talangama na vitiki ni vika ke tungangan kin, o babi na binakta na yalo ni vivu ke, do tu, weekend ni so sa reda bango, Orato ya nakati ko na sala da ba uro ni bukira to kina. Babi na binaka kina na Fiji eighth man na non reto vivu ke mai na tambana ya na tiko talaga na bakata suwa tiko ko era nagaram na ba bibata so na bungia ke na rifle prices as well nagarabi tiko na bungi ni singa ya veira na we kanta nga era tiko boleka il London ke na soka ni korro i London ko embe kaya Dr. T na bika probably the highlight of what the night is going to be iyo una kerevi kemni na varong tiko mai sebe kemni beka na guys tiko mai moninala ko na nito website Marama Alliance UK iti ko saranga ito na tampana kwe it's tambakin tua for the ball masquerade ball nina rei kia na vi ka keve na venue na kia na rei totoka ke na offering erto solieti ko na caterer for the night sa lako teo ni kina na kerkere vi kenda na kawi vi kem nin beka na tiko may London ni wala kay London ni sabot tiko na tikite vi bonggeti tiko kilan to nang bongin ta may dasenga to beka ni vi kilay this is a time for us to come together da may biwa say so beka naka nikila so beka naka kya may mikila daro ni may biwa say ta kay kya and just an opportunity to build your network weekend. It's an opportunity to build your network. To kaya, ko barita kiti kumingo Dr. T na kena posta ka sa babaro sa artiko so na marama non ra maruta ka that at least they will be able to be there baka ni redeti ko ya Dr. T Chelsea beka yo Chelsea wir na kila na bonoya baka kilay tu wir na beta idake yung baleta nga niti ko kina na National Army Museum kwe mani na bakanana no mele idaka na kinay kya um,
And na kena varita kita leti ko ngaya ni be ngono saba kana nanu takati ko mikina. Unandor na may bibasaki au saba ang gongo sana kira-kira sa nga bir na ta. Baka ako na nanugutura nga tao ya nanando kira-kira bir na na ang go sana kira-kira sa nga ni bir na ta. O sa nakir-kir sar nga ni Bira na ta, may bakain doon ang una, meron baka nga lalati man da may kinanana, meron may marutaka. Nanon ra na weekend na ay na sitio London. Raro nila ko may rangande, kaya nang po, rangay la ko may na bole. Come with your friends for the weekend. Sa kiriti ko yan, ni weekend ni nata na kena na yalo binaka tekitu nir na suli mo irna na may kemame na may maro takabata na ni mami songo ningo may baka watu kunoti na maramala is for every Fijian woman in the UK okay to na kena isuwa imbeka nga na linga ni dhaka keto dhakaba na vingarabi iyo na kango embaliti ke mami todo ko saranga na maramani viti na vuno bulangi ke mami sama itu kinango Kuembe kaya Dr. T na via tukuna binaka. Totoo kasarangan no mo kaliti ko maya beira na ta pabili binakati ko beira na turang tama and nanon rabing rabiti ko nanon ratu mata bubale ni nanumiti ko ni kina na maramatina ni bunga beira talaga na turang erdo ngoli tu baka o nasaranga binga rabiti bale gombe ka do na kana ngona mer na bangalala mai ya en nambong ni singaya ya total nung kutaro ke bakata ba ke bengol tal nga mota. Rawa saranga Dr. T ronila ko rorwa saranga mayon na kita. Meke may marota kabata na weekend niya. Siya nga saranga na kena na binaka talenga menala ko mayota. Kasala ko taleti ko nga na bisu reti beira na ta nira na mangu sa may. Na non rasuli mayo ira na kararaw nila ko talanga mayo ira Dr. T. Binaka. Oh, totoo kasaranga gosa solito ko na kena ngona me dula na kena isulu na kena baka baka rautaki ni se bo se menta baka baka rau ni se singa toke se yao tako mengo na ngona botong ko vital na madawa se da doni chunga na bimama ni bule babakanda bule bololo lain lain saya botiko na boni ngona menta na baka baka rau mikina totoo kasaranga ken balimbali bihira na biyang wale mai meron na ngole ngay na link ko sa to konggo meron bitikin na nanonra itukutuku se nakebada mara kena boli na tikite tiku talaga kina Binaka Dr. T. Tiko baka meron ng ngole bina nito Facebook page, baka talanga kina website, yeah sa tiko kina na email. Era ro ni message kina, nangga imbiw may kina na account details kina. Nga kaya ni Bika, meron na kila, sambera ni Ranangay Susumi Bekamay, oh sa tigo na website, katigo talaga na Facebook page. Kim sabi bonggit sa rayani, we bonggit yan, for that night. Come dressed. Come dressed that night. Ni sabola katigo ni otiyan and ang bag. Let's come and celebrate. Let's celebrate us women here in the UK. dinasar Binaka. dinasar au kan masquerade song ko bangko tuloy mo nangona and do sarap tumbek nga na yalo yalo Di, da sarap virtual tumbek ka na wekan da pulangi yang go di santo na. saranga nanto song ko saranga si banga Di na saranga Dr. T. Di na saranga nabika ni Barita kay. Kila o kima misamay bayang baki tungko na bono kima misamay tubo lang ikina. Why can't we do some things like this for our own? Weekend we have the resources ati ko weekend na kila na kinang garabi na bika kini go why don't we do it membaleti kenda na ito keke probably sa natiki bungo da nagiri da talembe ka isto na wekanda okay kito talaga sa ka masquerade ball na yang baki main bo na kena bibong giti nga that wakaunto ka iyo
you can do this. It doesn't mean that they are ni irangana we kadangora rin the kaba senga o kenda talanga rin the kaba Yes. ke baka sarawa go kena balbalo ko talanga ro ni the kaba go in your own community. In your Yes. own community, eh? Winaka. Absolutely. Mm. Wir taruh cukup main di ngolengan na Marama Alliance UK Facebook page. Boleh bina ke sini kau. Ngolengan na non to Facebook page sa tikir-tikir kina na links Ciko na link kina event. Kwenta bita lang takatingo. Tiko talaga na link kina non to website. Na non to email nga na contact at maramaalliance.com. Doon ba kaya Ima? Vinaka. Sana nga imbitali ko nga vina wasutiaw vina na chat ngo Okay. na contact details Vinaka. Oh, ya oke. Ya, ni wikim ni nabarong tikumay, wikim ni natikumay nabuno waktu rang may bola tangan ni ni nanama kimay na sogo binakang goy na matay ni singa sarangan ni bulo November na singa bakaruway tikabuna bi mama ni ono na itukutuku kede matay lalay ni nono to songo isa tiket kede na nono to Facebook page na Marama Alliance UK Facebook page ni ngwali kina ni rede kina na bi tukutuku matay lalay kede ni nangan rema na kaya ko sa na monitaro sabang madal tak to maya o seriman na bika na bakarutak sa ati ko matanga kwendo lang sir na dorobongo dagere na no na do lang sir o lepan então sarap tu benga na mo na libo-libo ko sa tu sar tu nga ko baka tomata no mundo city level may London sa totokan din na no mundo suriti lepan yani serima mengoleani no mundo so may nilandi totokan din. Di na saranga Dr. T nanonda baka nga takira saranga nanonda natalin di ti kubira nanonda garaba na songo bango nonda vivo un gate ti kuba baka ito okay Di nasarangay tiko na nonta talendi da ba marotaka ni nadorbongo lepani tu fangalele do nadorbo un domo binaka sa kilili butal tsunga na buturara ni langa sere sa kilili sang wala ngay ni silandi sa ibiti sa kilili sar tsunga en buro-buro to dokwe da marotaka ni roni ngole ni kina wabi ni binaka tiko biro Mr. and Mrs. Suka na Fiji's eighth man da marotaka ni tiko na yalo bakawaya Listal minaulutan nga yan ito ko na may sarima na gatekeepers of information Ah, di ko na bunang baka soera do marang akin na tukutuko ya dari na kena wasi and the will bit da kikina si baba. Di na saranga Dr. T and dange baka sa mata ka when you share the information you are not losing anything it gives you strength baleta me tiko weekend na baka no everybody is designed differently and duatani who you are from the next person baka men do tiko weekend na baka no oh I'm gonna share that to that person they will know more than me and then they will go ahead of me. Do beka na sala kenda do sanga to gatekeep information. But then you realize the more you put out there, the more that comes back to you. The more that you put out there, the more that comes back to you. And nalibunga na mo wasya kena you become confident of the information that you are sharing. And that is something very important. Vambimbi rana taviki mami rasanga ilako tiko mengo ralako tiko mengo mera may join mera may sema na matibolo ni bolatangan is that oyun do wango nanunguray I don't want them to make the same mistakes some of us did when we came. So let's prepare ourselves so that they can stand on solid shoulders to get them to balatani bakain dotal nangon ito na rawaka they progress higher it'll be seen that Fijian boy, that Fijian girl, and a low rike that you kino kenda na kaiviti. If we see it from that from that perspective, so it's very important. Kai kukila
Wasya, baleta ni eso nung na baka may senga tunindo yarangin ni nung dabula nang daw taro. Mm. Kila baka kenda manduata ka that someone will look at us awkwardly, senda Mm. daw manduata ka na taro. Mm. Yo, and for us to come out of that mindset, yo, kota lang nga, kala baka daw ready na, na wakanda na India, na China, nirbibo no may, rala ko na bibo no lilip, they help each other out, and I've seen that. Kila? Mm. Nadhamanakaw kenda siya nga ni raw ni Dhakaba kinaya baka ito okay. Dakilanin to nakaichiko ikyaw. So and so ako na roti ko ibin nakasarangaya. You know, so you share the information. Iko kila ni o iko raw nila supervisor kya. Ichiko bi ko na kila. So you are not gatekeeping the information. Yo, mandagay reda bango. Nisa na lako kwaya. Lako ikya li dhaka ikya. Lewu tala na kay kilamay kya nagay bango kwa. Orto ya, orto abuke yao. Orto nangono abangar tak tikin, orto abarita kabiao. Nakilay chikabiao. Ero ni baka nga teki kya. So when they'll find out more from that place of work or from wherever, and then they're gonna come back and they say, hey, okay mo to kila ni ngo. Sala ko sarangay kya the flow of information kena vibuke kena non tequila ni kenda sabi vi taray ki saranga Mm. waka we okay when we do that and do nakaundo bomgeta vale no bubale na we progress together. Nobody gets left behind. Kaya baka sa toso tiko na, sangit talaga me toso na ngone, we progress as a family. Enang bulan ni Rawaka, enang bulan ni Bubuke. May kuha nga ninto So if we uh, nabakasamaya mendarida raramba weekend na kawituki da sa may tungo na bunabulangin da tuki na I believe we are setting up a solid foundation where na ni mamikawa era sa Mm. lako tumbo na kiti ko may nabuno kaya may sa may tubo lagi kinanggo and and we are looking forward to brighter futures for them, more doctors, more lawyers nabuno kaya may sa may tuki nanggo and gain to nakabango any immigration issue to nangonengongo hoy dola ko bika koro ni advice tikim do because we have this group of people who have expert knowledge in various things and aroni buke kenda nga nakawite okay. And that's something we try and do as well. Let's encourage each other. Let's not gatekeep information. The more we put out there, the more that will come back to us. Benda racer Mm. tiga na naraya the how it will come back. Iya na Binaga sarang. Dr. T. Tali tak sarangan na ni wase maya lakmikin apa sa papirtane na advocacy Yes. so you are advocating for our people. Mm. Sebada. Dina, Dina Dr. T, unga baka samata kana baka wawasebi kemuni sambera ni daurate kibu na ni I sit as chair as well for the race network for DIO, Defense Infrastructure, Dona Tambana and a Ministry of Defense. Ngayon usando dambe in webinars lebo na nguna with the senior leadership team kina sonataro do tarong ibiyaw okay, lebo na nguna lebo nga no gusto ni Taro will go back to Fiji. I'm trying to put Fiji in the organization. Monikila go. And nabibo sa kiyo na baya sa nga daw so na in the senior leadership team sa nga daw take time to go in read up on Fiji, try and know more about Fiji. Via na baka nanano. O ira baka na tavingo ira na sasanga tiko mai mer na durmai coming after us that we are that they can stand on solid shoulders. Kaya sa barota ka chiko preparing the ground for them. And nabono as chair of the race network nabono bingarabiki and I'm not only doing that we're nga na we na nonda I'm doing that as well. We're to na wekanda to may Africa. And anon to channel taki na vikara vinakata or they going through various things na bonua ang rebiki na vibuke and dona ka uri the Dr. T na level ni Vingarabia how you approach the senior leaders na to na varo ni Bibasaki viratongo
and ando tani back to this level. But then isa ando sar na batang ito nga, hindi ko kerto ko kina. And to get to that stage, Dr. T, ngono nga usangay tiki bunga ni kina nugu duriani, muda kada ka pamatentu nunggu sa sanga saranga mo bangara na gaps. And that's something as well. Kito ndo sanga, may kito reida, may kito bingara bikina. We try and identify gaps in nanda bulni bingarabi na marama and do what we can do there. So nangono duro ni kina au sa reida saranga in order to progress ni na tosa na daka your technical skills is all right. You are okay. But your communication skills, how you going to communicate with the senior leaders in a certain way. O yo sanga iba kangarai so meramento tekiao Dr. T, to help me. How I'm going to communicate at this level. How I'm going to communicate at this level. Kau talaga maya may bukia na nambulan ni Bingarabi na bata-bata ni Bingarabi na Marama Alliance. Na kaya na-encourage tek ngayon na Marama speak out or speak your truth. They will not know what you not know, meaning they will can't read your mind. So unless you speak it out, then they will know what it is that you are trying to share or articulate. Vinaka Dr. T. Totoo ka saranga. Wabi di binaka na mo biba ung giti mai ene tiki na bi kada na marama ni warong ti ko mai ando na posi binaka na buta mai ako na speak your truth leo na ngona na tumbeka sona bune na ngalu baka tumbeka na ndende ndala ko ruma ye ke bakanda ngol men sona matagali song song baka ngo na marama lines UK you will have the same people who share the same vision as you. You won't be alone. Sampai kana ngone na bakanda limu na kanta manduala kambeka se da tutong do bolinga ia tiko na ding ding ia ke bakau ngan raman do na bimu ke satu gondo na mate lau lau marama era sulito na non rangau na ke na non yau mer sasanga takai limu na kabi kenta umar takatalangan na numutala noa serima me baka na nomu tukoliti ko ya na nomu sa kata na Ministry of Defense dakila na matin tule mo na bono lebo bola tangani o sa liduru mo tungo na kaya na ministry bakay tamer bikem ni na warong ti ko na maramang ko ko tiku tunga men sa samak nir seber ni kiro live ya ni kiro yindo madana kaya na vitalo no au sa maro tangan din na talo na maramang ko men sa samak nga kaya na bono ay santam betiku kinangko iya usa suriti ko ti ko na bula imbalolo laylay en na daka tikine dona nungu program onu suriti tikine na loma ni dona madao na no ir na tambangasi merna mai tala noa do talenga na madao no na marama ena mai buleng tikine bike do serima mena ga mitalo tako ko bike do na no ni tala noa mai na daka en do reiso mutumbe ka kina menda biba kong geti kena ulo tangang ko menda kako ni da lady kenda sobwe na kalo iti ko na vika di bibi kenda seri baba kala kala nga may na sasama kia kina buno tato kong tabi tu kinanggo renua siya man nga do na leso ni obulida may na bunua on deo me kina bakala kala Vinaka. Dona Bosai, consistency. Consistency and perseverance. And Dona Kango, human nature is such when we don't see anything happening, we don't see results, we give hope, we lose hope. A very important part of my life is consistency. Even though I'm not seeing the results, I'll keep on working at my dream or at my goal or at my vision and keep on working on it and dona kata lang ang bimbi Dr. Tina no mo speak declaration bebaka nga na ibos ni wala tambo your words there's death and life in your words. I take that very seriously. I take declarations very seriously. Nindona ka that I'm saying on those on the bango is like you don't need to pray about it again. If you've already prayed about it, it's now you speak it into existence. Declare. Very important. And dona kango and the senga ni an rabarauti ko posota bimbi na tamat na tamata tambuyani lutu bakaristo that we are not using biblical principles in our everyday living, especially mandanga in our place of work.
Eh? And that's something. And Donaka and those who know me, they know. Declarations is very important. Kena no mo visto takasaramantangayo how you speak. Kela, and a rawa bada babi, kumona le rawa ka levu if you are doubting yourself with how you are speaking to yourself. Mena rawa bada ba, If you are saying that already, your mind is defeated. Already it's defeated. If you are not speaking life, speaking growth, speaking wealth to your life. It's as simple as that. It does not mean that it's going to be easy. No, nothing comes easy. It will need hard work, but na levo nga ni no mutukuna chiko veiko. Because veiao Dr. T na nogureda everything that I have declared, everything that I've declared, kina nogumbul na bulni bubal is the things that I'm seeing coming to pass now. Na kena bimbi, iko sa dabuta, iko sa masulaka oti, sa rongo na no mumaso, o iko mo na kay daka teki at the same time, keep on declaring it. Keep on declaring it. Doon ko niko nangay kinadala. Wow. Why saya to make it? And then you go back. Couple of years ago, this is something that I used to tell myself. I'm seeing it coming to fruition. Then that's it. Iko sa rida. Nangay vambimbi taka kinikyan. Keep on speaking to your situation. Even though you are not seeing any results, don't ever lose hope. Keep on speaking to it because that's how nangona to nagaibi mo sa kikina na bulamay ko to nagaire na vika na vika lakudurumi to get to where I am now. Baka ubartak tiga became it's really not an easy role. It's really not an easy role. Mo manage takati kondo na portfolio levu baya esa taranga yendo sama binu binakabona kalo o ko nga babu na nakakeve nga ko nga batara na puno imbiti kende kina meron ni rokobi nga kina o ko binaka Dr. T. Sa totoo ko makoti. O maro taka bakalibu na no mo be was say and the sig bina ni ko lele bungora baka bini bina ka tiko mai. Maka. Nimbula bina ka bina ka bale bikem ni na sa sistema maingo totoo kan din na no na may be was say tiko ni ko serima na bukun reto ni songo na Marama Alliance UK na no reto songo lebo na mateni singa ni bulan November iya sa may sa matatala chumikino ko ya na buno menda bitiki nongo ko sa raonga en sa sanga mai kena bito koni mai buan kalau sanga talanga ni ngule takina na turanga watina ke reto nangoni en non reto bito koni tal chunga wa me mai rawata na beka sa mai tiko kinango to tokan dina na non we will say mai sere mani ko me ba kausa kuno titiko na bulen balolo leilai na bula maingo na sore titiko kino sere mai menandona nonda bulangi mena mai wase kino ko na be ka matela lai ala ko ruma na no to to tu matanga ko ni ati ko bunga mena sa samaki ke na bono menda mitu kinongo au sa ngorongor kau rede kina na no na dusulitu na no na ngauna e na songo songo go na marama lain suke e do tanga kau be ka serima na no mo dusulitu na no mo yau na no mo ngauna e na venga rabingo me pa kau ni tu ko ni chugo ni senga ni sauni eh gombe ka dona ngoni sala e biso mikina na kalau e na no venga rab se ba rab serim Isa, di na saranga Dr. T, ni okay to. Ngona te humiki na bingarabi so nakai fanta ki so nakai senga. Kito sana baka nga takasarangana nito yaw, bingarabi kina na itabi. So na bonua kito lako kina na bonua kito liti ko kina. Kito sana baka nga takasarangana nito yaw. Balata meron ni garabi raw kina na vision ni Marama Alliance na bikay ito Yo kito senga ni alo lili kina berto na marama berto barong ti kumailo ni kumikito senga ni alo lili kina kito kila na titiba kingo en donang bula en na lebu kea. En donang bula na lebu kea. Vida na ba kina kina garabi ti kumingo giyo na kina garabi tu Dr. Tia na yalo e marutaka ni kito hiyo ngo ni to titiba kia na Marama Alliance na bikay ng karabikina en balaten etiko ito ng bula na liyanga bikoya na bingarabi ko yo kito sa rida bo titigo na bika yado
en ang bulan ni Vingarabi, ken ang bulan rasabo kekina. Vinaka Dr. Hmm. T. Totoo kasarangan ko doon na marami bimbuli itu kumingo pinakabalevo at kung ko mo ko kaya sa doon na marama alliance UK doon minto talaga na marama alliance USA. Pinakamakaliw, hindi na todo ko. Satu, so na isok ko bangko sa ate kumurawa, sa nabakang tengah kinabos sa pakantabuya, you don't have to reinvent the wheel. Yeah? To sana rin nga dapat to kami ng Landi, and we can do the same here in the US. Yes, we can do it. We can do it. Kaya vida na marama erto sa mamay, me teka bundo ni songo bakango, meron buki, o iran na wekanda, radurti kumingo, bao si bungo iran, lakati mo na green card, na singa tambo karo bitalam no, oji bat kendo na darubon ni buni ni unro. Mamadal tako ko na ren rela ko duru mamay, mesama rawatan na non na green card, sarto tuke tango baka bitina nike. Sa rong binakan ni non italan no, no satu kunyalo tik mo ko biya, ka ko biya, maramanita. Na nongo tela bone, tatangir-ngir tu ngamen, singa tambe no menikwa. Na levo ni bebe ka, ni ranggiri ti ko ya, ni ratukuna. Na kasar nga on tulak ko duru mati, ketulak ko duru matalanga. Ketu kerbe buki. Na nona marau na doro bongo, manitukuna wa. Naitasimi binakabakalebu na musulena na mungauna mendor me vital no mendor buketal kine so ko wani kina na vital no ni kwa sala ko na bimbulay mesana to na marama line si weze na But we will speak to it, Dr. T. yes. It shall come to pass. We speak it into existence. Babaka na kausawa rita kawati. Bunidana sa nga to rattle things, but let's speak it into existence. Ninabikaan ko, na it shall come to pass. Amen. Totoo ka sarangay. So yun, nakabaliw sa nung kumaraman na nung musulit to na mungaw na o klan sa uchong go na walu may nabunot to ko sa Scotland. Doon sulit talaga na ngaw na bikim ni ima kaya makain doon na kao ni Biyawa Setal. So vi tataw nakikina. Bayar na barong ti kumain na bukod ni daw song lebo na bulo November. Binakabali mo Dr. Tito, mando babi ni binakataka na kaya na solitu na ibatabati ni Vingarabi, no manibayo ta kami may donong itabi, mo may bosa tiko na buku ni songo kito na nama kito ko kina. Bi kemo ni nga na biwakani na buno bulangin da sama ito kinanggo, bi sureti tiko yani. Dala ko may. Doon ni salang da may sota kinan da may bikilay sa ti kong guri na chat na bikambalet na ni bitaratarmay ah ni muni nanggay bitangamay nanggay ngolya ni na bitaratara yo na may tiniti ko nga kaw babi na binakati ko bi Dr. T na solito na elo ni Bilingom may kito may wasya na doon na biwasengo yan ang bogi binaka ni kuwa mata kati kong baka may biti doon nga nakaw na biti niya nanunggoy tabi na bagi nakanikua davilo manisar makalemo davilo manisar makalemo dari de tingon beka sona we kandara la ko duru mati nan renre do ko tali di kurre nan renre na non tabosta kayani da duru nan dalogi tabu dali masula kana we kandaya da duru nan dalogi tabu dali masula kana kanda keda senga sartunga nikila na tuba kini bule la ko duru matu rangan re bandina saratunga na non da masu na non da biwa ungeti ko beka ngaya Dr. T, o na biyo may tineki na nanunggo may tabi ng bugi binaka ni ko, kausama ka binaka sarang abi kim ni, and ay tabi libo ning garabat ti kumay, and ay bata-bata binaka ni bingarabi yung ko, binaka. Sabi na, nakabaliw sa rima, mundo, tornangon ko mo, babi ni binakabikim do na leon ni songo ni marama alliance UK na itawilili bula lain dong garam. Bibi kabikim may milasado, ba murikim do tiko, nano mundo itabi ni bengarabi, na narto suriti may nabulangi, merami ba madala na buko ni duro banua, na bibu keber ni tumbu-tumbu, bibu keber nangone, na sekolah sibi, na bika ket bango, do libo nangona, na libo ni oso sino na tampula, enta sa siang tunin kila na bi kada do men kila me baka na mundo program na mundo bi wasiti kina kau marotak ni raw kina nito may sema bata na sige binang ni kuwa na nunggu program ni talno with Dr. T
natakataka taltunga sianga tu ninda somiki ni anta marotaka ni nda bibu kei bakawa itu kei nda vela biti kina kau ni taka ni na songo katoa na namu do songo na matei ni singa ni bulan November kau na namu tali chunga ni boto kombe kai rona madawa ni sembera namu do songo ro ni mendaru me vitala no tali me dak tali kina biba na nume beira na wekanda ke bakai chuku sona kai ngandre me na se beira sabule no no tikite ro ni doru ngai vitala no tali kina Santo no Dr. T, santo no binaka valevo. Sando, então pode tocar lá Lamberto na Vitamani. Ni mode binaka. Mande, naka. Essa. Totoka pakawati na nanta sema saritiko ki Glasgow i ku Scotland na sinu bina kani kuwa marota kina nona sema tiku mai o serima sungia tawake au marota kani bangalal tiko mena bongi bina kani kuwa sauti tingona walu na rosa klima na miniti na bongi ni singa lutu levu mai Scotland marota kana nona matata tiku mena nona tu songo songo totoka na marama alliance UK ni ngole nona tu page ni Facebook follow like ni sema sarani bina nono to link ni tikite ni masquerade ball na bula o November. Ni bule na nom ni tikite sangon chika ni bisureti ber na iya ke kasama ku talaga ta. Sana toto ka saranga. Lo sana Victor Linga saranga yan bakit di na mati ki na museum level na Ami Museum may Londoni and singa bakruay and mateni singa ni bula o November. Ang bula tinggo bi Lorraine Rewalui suka bula binaka maramanay tayano binakabali wikem bro bako beauty ni nanong rodo bito ko ni tiko and non to bingarabi na maramalan si UK babi di binakatel chuk ngabi Miriam Suraki binakabali bumiri na bisa matiti kumain na nung program go meron inda bito kontak matini kina na songo lewu sa ating ko matanda. Iyan takila ni nabulo ko to lewu tiko na bulan ni nanda marata ka tiko na Fijian Language Week lewu tiko na songo na bese burbura au sa banu ni binakatian bikim ni na nomo ni be committee kere au na ngai nga au na ngante sartu i Canada en bulo maingo marata ka ni na lesia mo chiko berto na Wakanda may Alberta en mo ni madhaw ka tumay ka usaba ko ni binakatiko ni nang karabi na kana no mulisong bang bulat tal chunga be peli tu imbenga na bulan kinoko na katini ni Oktoba Santa Rosa bikem ni na politikite Santa Rosa ni ngole na na page o peli tu imbenga bukatal nga kini bikem ni may Edmonton may Alberta ni ngole tal nga na to Facebook page na non de toke muni bule tal nga na nom ni tikite na katulun ni singa ni bula imbalolo lelai iyo dono binaka dono binaka bira masuraki bikem ni nata binaka balewu ni bito ko ni beber na merangole ena singa kem kaso nga rabti ko na may ena singa ya ne maten singa November nakatakatak ni sarangan ng gomin doon na may ena singa ya baleta kem kana bi ngolo na na tiko mota iya ke rosa ngol rorua sa toto kasar menan doon na redir to tiko ngone en singo ya medom ni rolis talen kibali na turanga abioti na usaba binim na kan birto na leoni committee ni um na marama alliance UK nakabakalimu na nakabako kawa kay na bingarabi uwasibi au salala mo tiyan na city level ngoni ang Los Angeles California ni mo toka